Pa niste gledali svima, samo sam htjela da vam se najavim. Ja sam Ognjen Gligorijević i započela sam da snimam na YouTube-u, pa zovem se Fat Gaming. I zbog toga sam htjela da vam se najavim, nadam se ću dobiti dosta podrške od vas i to je bio to jedan kratak video, nisam htjela da ulazim u detalje, sada imam da provjerim 6 prijavljenih korisnika, pa nadam se da ćete se i nakon vas pojaviti. Ok, da će se i neko od vas prijaviti ili subscribe-ovati, pa nadam se da će video biti ok i ovako ću da vas pozdravim.